aliwaming pamangailangan. Panandaman misanay nga bera ka, king kooperasyon at pamiksan metong ding kekaldan, lalo na king pamagbakuna, king pamanupad karintuntunan kaingatan at biya pamanalangin. Adwan miti kin lagyo ng Jesus, Diyos at Chubusalmi, kayabe mi. Amen. Virgen de los Remedios, San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. kinlagyo ng ipapo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Maya pasisilim po kaya katamungan, at syuta na po king Biyernes, ing ikapitunan Domingo, ning karaniwan na panahon. Pakiabetala po king kakatamong intensyon, kaniting kapag masusyan, para king kapasalamatan ng Jennifer Manarang Canlas, Lito and Lori Zapanta. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaitan, ng Maylin Salamat Soberano, Krista Ronquillo, Merly Ramos. Para king personal na kayadwanan daring makatuki, Agnes David and family, Mark and Michelle Rivera, Hermie Robes, Mariner Cabrera, Eleanor Ventura, Arman and Mariette Nang, Mark Homer Munoz, Eloisa Punsalan, Bernie Baby Hanson and family, Phil Janet Castro and family, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Maria Maida G. Luta, Joy Espino and family, Patrick and Sarah Gokwinko. Para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Andrea Lee, Raymond Guzman Miguel, Jocelyn David, Marlon Tuason, Chico Gozun, Ruben Samson, Maria Raciela Socorro Ronquillo, Claudita L. Tolentino, Remigio Gonzalez, Caridad Ocampo, Marlene Cuyugan Sahagun, Michael Son Tiksay, Lucia Siron Infante, Suzette Reyes, Joan Pamela Nang Sison, Luz On Ocampo, Vicente Hamoral, Louis Sibug and family, Edel Umlas, Sonia Madlambayan Agabon, Cyril Blue L. Galvez, Zenaida Quezon, Gloria Panilio, Jennifer Manarang Canlas, Eller Vitu, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ang masakit. Para king alang hanggang kapainawan, ding kapatatamong mayang unabye. Bernadette Chung, Rosalina Garcia, Elmer Domingo, Jed Christian S. Tomas, Richie G. Batak Kinkayang 5th death anniversary, Myra Lynn Sunglao Kinkayang 1st death anniversary, Lourdes Nakpil, Rap Victor Nakpil, Godofredo Jesus and Nenita David, Zoilo, Seferina and Lourdes Cunanan, Annette and Antonio Sicat, Arnel and Peter David, Ponciano and Maria Gomez,
Pacifico M. Gonzalez Jr., Emilia De Leon, Loretta de la Cruz Villegas, Roberta Wong Malyari, Rodolfo S. Garcia, Marcelo P. Austria, Crisostomo N. Madlangbayan, Luciana S. Olalia, Louis Tileg, Faustino Santa Maria Jr., Renato De Lara, Asuncion Umlas, Elena Parico, Maria Teresa Morales, Vicente and Ellen Tantampo, Magno and Francisca Hipolito, Alejandro and Milagros Resurrection, Alex Resurrection, Leonora Mangabat king kayang 40 days, at ding sa Blancaladwa king Purgatorio. Talakad tampo makyabe magkanta kindalit a pamuklat. Balayan at talatuki, balayan ami tuburan, balayan ay inaus mo, balayan na pinili mo, balayan mo o Ginoo, keka ng pakayapan, kekang palabungan, kekang pabanalan. Kilagyuning igpa, paninganak, panimbanan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka ang maya timurin. pa sisilim po. May pasisilimpuan Pag mo. masusyan tayo, ing misang ati, karing kaya katang kapasalamatan, ing kaya katang intensyon at panalangin. Kapatadag ka nakataning Ginoo, ganakantamo yung ulagaan, ing kaya katamong pamilya, lalo na yung biyada rin yung asawa, ing kaya katang ebanghelyo ngeni, na anumang piyabe rin Diyos, ay na pwedeng pikawan niya ng tao. Iting kaya katamong panalangin, iting kaya katamong kapasalamatan, king grasya, ning lugod ka rin pamilya tamo. Karing panahon mi kasala tamo, sisyan talat pa yung gulutan, ning kaya katang pamikasala. Itangan po, magkumpisal Magkumpisal po. ko kin Diyos sa mayupain tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasalak ng bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan, huli nito'y panigapuko, kan Santa Mariang Kapilaman Birhen, karin sa Blang Anghel Lampuan Santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. King Diyos, sa may payang totoo, pakaluluan na katamo, king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Ganakantala rin kaya katang panalangin, rin kaya katang intensyon, king kaya katamong misa. Oig paming mayupaya, ing sala ni kaya kang katutuan, ang tabayanan na kaya sana kindala ng Kristo. Ding sablang tutuki kaya, isakwilda sana, ing nanumang makasalangsang king may pabalita. Iti adon mi, kapamlatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, mabibi at magari king kametong aning banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Kapatad, kayong ipapamarsala, banen na kayo atulan ng Diyos. Ing ukum malapit ne, at tune king pasbul. Kapatad, gana kayo lo ring propeta, ameging talapagsalita na ning Ginoo. Gawan nyo lang uliran yung
king kapibabatan, king oras na ning kasakitan. Awsan talang mapalad, uling may biyasa lang mi bata, ang gaking kawakasan. Dindam yun na, ing tungkol, king kapibabatan ng hog. Baluyo, nung makananuning inablasanan ning Gino, bandang tauli. Iti, pakilala na, king Ingino, malugod ya at mapaglunos. Kapatad, may giting sabla, kayo susumpa, ning mangako kayo. Kayo pasaksi king banwa, o king yato, o king nano paman. Sabihan yu, nung ing buri yung sabihan. At ali, nung ali, ban na kayo atulan ning Diyos. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Ing pakibata mo po, ing Gino maganakaya at mapaglunos. Ing Gino maganakaya at mapaglunos. Puriyan me ing Gino, o kaladwa ko, mabilog kong pangatao, puriyan me lagyo ng banal. O kaladwa ko, ing Gino, kaya kayang puriyan. Sablang kaya kape panabang, mo sana kakalingwan. Ing Gino maganakaya at mapaglunos. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at king sabla kong sakit, pakayapa na ako. King kamatayan, kakabos na ako. Ing lugod na't lunos, pagkalugna ka na ako. Ing Gino maganakaya at mapaglunos. Malunusan niya at malam ing Gino, eya agad mimimwa, at tapat ing lugod na. Eya tatanamwa kenuman, o mwa mo sanang alang kapupusan. Ing Gino maganakaya at mapaglunos. Nung makananuya katas, ing banwa king yato, makanyan kalawak, ing lugod na, karetang makitakot keya. Nung makananuyang marayo, ing albugan, king aslagan, makanyan lakarayo keya, rin kaya katamong kasalanan. Ing Gino maganakaya at mapaglunos. Talakad tamo po ba ang parangalan ing maya pabalita? Ingamano ning Gino manatili kapilanman, iti ngamano yaing maya pabalita, ami panaral kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Ligaya kaya ka o Gino. At kitang da kaya, sabihan mo na mo kay kami, paintulot na ning batas, ing idiborsyo na ning lalaki ing asawa na, nga nang Jesus karela, naning kautusan binya ng Moses kay kayo. Ngara namang may kibat, paintulot ng Moses ing gawayang kasulatan king diborsyo ing lalaki, at kay ba't malyari na yung kawanyan. Sinabi ng Jesus karela,
Sinulat ng Moises kaya kayo iting katutuan, uling tuto kayong masakit ituro. Dapat kanita pang kamumulan, inyang lelanganing Diyos, ing sabla, lelanganing lalaki ta babae, karing tao, at ulinaniti, likwaning lalaki tatana at imana, ating lalaki mekiabe at igayang asawa, ilang adwa maging metong Inya ela maging adwa no ne metong nalamo. Ding piabe ning Diyos ela dapat pikawan niya nin tao. Inya karin mo rin kimbale, pasibay ding alagad kit nande Jesus tungkol kaniting bagay. Sinabi ng Jesus karela, ing lalaking kawani king asawa na at makisawi ang aliwa, mikakasalaya laban king asawa na. Magipangalugod dia. Antimuri ning babaeng kawani king asawa na at makisawa yang aliwa, makit kalugod dia. Kapatad, ing may pabalita ng kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Amen. Pota po may nane battery itang wireless mic. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Weddings today. Here in our parish, we have many baptisms. Kanina may binanyagan pa ako. Kanina din sa Clark may nabinyagan ako. In ordinary days, we have weddings, baptism. Marami pong binyagan dito sa parokya natin. Napansin ko, sa dami ng mga binibinyagan ko, many of the parents are not married. Sacramentally sa simbahan, even civilly. Bukas, mayroon tayong mass wedding. Kaya medyo nakayos ng konting simbahan natin. 11 couples, ikakasal po natin. At least, hindi na ganun kaselang kamukha na sa pandemya. Before the pandemic, nagkaroon po rin mass wedding para sa mga Aita. Sa mga Aita naman. Pero this time, we are planning to have regular mass weddings. Yung next schedule, June. Kung gusto niyo pong magpalista. And another batch will come. Hopefully, we'll have more weddings like this. Pangarap ko po, kung mo dakala bibinyagan, mas pangarap po, dakala naman ka na akong kaya katamong kakasal. Many might be discouraged from being married. Siguro yung iba gusto magpakasal, pero kung minsan mahina ang loob nila. Kasi maraming preparasyon sa kasal. Sa totoo lang, sa tingin ko, bilang pare, sa dami ng ating mga preparasyon, siguro yung kasal, isa sa mga pinakamaraming checklist, pinakamaraming preparasyon. Kaya nagpari na lang po ako eh. pero po sa kasal, mayroong birth certificate, baptismal certificate, mayroong seminar sa simbahan, may seminar sa gobyerno, may wedding license, marriage license, mayroong Sinomar, Certificate of No Marriage. At saka wala pa po doon yung pre-K na at saka yung confessions.
Tapos meron din pong, siyempre, preparation sa reception. Maraming detalye din yan. Invitation, and so on. Kaya siguro, minsan, marami yung halos hindi sila nakahandang magpakasal because of this tedious preparation. Ang ating simbahan, tumutulong sa ganito. Kami na po yung hahanap ng government official na tutulungan sa mga papel nila, mga licenses, tsaka Sinomar, para yung mga nag-aasawa hindi mahirapan, lalo na pag nagtatrabaho na sila o may mga anak na sila. Sounds complicated with the requirements, the time needed, and even the cost. Kuminsan yung iba napapaurong dahil sa gastos sa kasal. Kuminsan naman kasi yung ibang kasal, yung napapanood natin sa TV, yung nakikita natin sa magazine, yung nakikita natin sa Facebook, kuminsan nakaka-nervous yung kasal. Kailangan nasa restaurant, kailangan puti yung kotse, dapat maraming bisita, kuminsan magarbo. Kaya iba, kung wala siyang budget, parang they will have second thoughts or they will have a lot of time to prepare for it. However, I noticed ngayong pandemya, in the past 2 years, many weddings are more simple. Napansin ko po ngayong pandemya, mas simpleng mangkasal. They have less visitors. Siyempre, pag konting bisita, mas konti yung gastos, siguro. They are less pompous, hindi masyadong magarbo, simple na lang. At usually, yung mga bisita na lang, yung pamilya and their immediate friends, because of the safety concerns due to the COVID-19. Only the essential family members. We have less sponsors and less entourage. Kung minsan nga, kinakasal ko, isa na lang yung veil sponsor, cord sponsor, at candle sponsor. Isa na lang, isang part. Kung minsan siya pa yung best man at saka yung maid of honor. Parang wedding today, because of the pandemic in the past 2 years, they were trimmed down to the essentials. For me, this is a good thing about marriage in the church, which is at the same time both sacramental and even a legal bind. There's no need. Take note, pag kinakasal ka sa simbahan, hindi na kailangan magpakasal sa sibil. Kasi kaming mga pare, we have the license to solemnize both civil and sacramental marriage. Kaya parang gastos na lang, nagpa-civil wedding ka tapos pupunta ka pa sa simbahan, another wedding. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa kasalan, sa relasyon ng mag-asawa, na binibigyan ng matibay na grasya, hindi lang po sa mismong kasal, kundi sa kanilang magiging buhay. What God has joined together, no human being must separate. Kasi ang ating kasal, hindi lang po kontrata. Ang kontrata kasi, meron tayong engineer dito, engineer. Sa kontrata, meron kayong expectation. Halimbawa, engineer, pinapagawa ko ng building sa'yo. Yung building na pinapagawa ko, 10 million ang building. Gusto ko in 1 year, deliver mo, ganito yung specification. Pag more than 1 year na, wala pa yung building. Yung specification ko, hindi mo napakita. Lagpas ng 10 million yung nagagastos ko. We can cut the contract. We can cancel the contract because you did not deliver what I expected. Dahil hindi mo binigay yung aking inaasahan, ibinigay ko yung akin parte. Pwede nating tanggalin, cancel our contract. Kuminsan nagkakakaso pa sa ganyan. Pero sa mag-asawa, hindi lang po kontrata. Kasi sa mag-asawa, kung kontrata lamang ang ating relasyon, baka marami na po yung hindi nagtagal. Bakit po? Halimbawa, sa kasal, ang lalaki, ibibigay yung aras, yung coins, symbolizing their hard work, their resources, ibibigay ng lalaki. Ipapangako ng lalaki,
I give you this array as a pledge of my dedication to your welfare. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Kung darating yung panahon yung lalaki nagkasakit, kung pag tumanda na sila, yung lalaki hindi na malakas, wala nang maibigay. Kung kontrata lang yun, tapos na, di ba? You cannot give your part, then we're done. It's not a contract, it's a covenant. We can go beyond the specification of the law. Kasi ang tanong ng mga Pariseo, is it lawful for a man to divorce his wife for whatsoever reason? Ayon ba sa batas ng lalaki pwedeng makipaghiwalay sa babae sa kanyang asawa? Si Jesus hindi niya sinagot ang tanong na yon, because Jesus would see the relationship of the husband and the wife beyond legality. It's called love. Pagmamahal. Kaya nga po, bukas, napakasaya kong ikakasal ang 11 mag-asawa. Meron po sa kanila 22 years nang magkasama. Meron na sila 4 na anak. And some are just young. And I'm very happy that tomorrow they will experience the grace of God in their life. Not only the civil part of their marriage to be legally binded together, but sacramentally, beyond the contract of the law, is the love of God that is eternal and faithful and forgiving. Sabi po ni Pope Francis on marriage, nagsalita po siya, sabi niya, it's not about the dress and photos, it's about the mission. Pope Francis said, marriage is more than a wedding ceremony. The flowers, the dress, the photos. Pope Francis said in this weekly general audience, but marriage is a participation in the mission of the church. Men and women courageous to carry this as the treasure in the earthen vessels of our humanity are an essential resource of the church as for us, for the whole world. Ang mga taong nagpapakasal at nagkakaroon ng pamilya ay may misyon sa ating simbahan at sa mundo. Ito po ang panalangin natin. Ipanalangin natin ang kakasal natin bukas at ang lahat ng ating mga kaibigan na sana they will receive the joy and the blessing of their married life. We pray for them and we pray for God's grace upon all of us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Talakad tampo. Kapatad, mit mong kapanaligan, irap talaking Diyos, in kaya katamong panalangin. Pakiramdaman nala, ring maya mamaus kaya, nga ta sumabi, pisan metong muke king lugod o ginu. Pisan metong muke king lugod o ginu. Para king kabilugan na balayan ng Diyos, apalaganap do sana at asani king biyera, dingaral ning ginu tungkol king gusto, at marangala pamibiyebye ning pamilya, ipanalangin ta king Pisan ginu. metong muke king lugod o ginu. Para ka ring magsadyang pakasal, pakibalwan daw sanang masalese, ring katungkulan, aumerang tanggapan, at iyakmara, inkarelang paintungo labye, king kaburyaning Diyos, ipanalangin ta king ginu. Pisan metongan mo kami king lugod o ginu. Para ka ring pamilyang Kristiyana, manatili sanang tapat, king metong at metong, midamayan, king kasakitan at ligaya, at mibibiye king pamisan metong at lugod, ipanalangin ta king ginu. Pisan metong muke king lugod o ginu. Para kaya katamong makatipon, kaniting kapag masusi, at aguyod ta sana at apayiral, ing panugali at gawing Kristiyano, at asese indangalan ng pamilya, labang karing maling mungkayi at pamisip, ipanalangin ta king ginu. Pisan metong muke king lugod o ginu. Ngani po at wantamoy sarilitang kapagnasan. Panalangin tamo ng po yung kapayapan kay tiking yato. In Russia, Libanan ng Ukraine. Madakal na po rin mete ka rin sundalo sa po ka rin sibilyan. Panalangin tapo yung kapayapan.
Igpaming malugod, birian mong mibait siya yung kaya kanganak. Ban mi katawan niyang tao at mabilang lalam ning pamaningat ng San Jose at Maria. Maging pialimbawanan no sana ning banal ng pamilya ning Nazaret. Itiadon mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Kalaming banwa, kalam naning Diyos, makaya pag naking yato. Karing daranok king lugod, karing daranok king tula, umeta ng makisulo, king bienaning Ginoo. O Diyos ko, ikain ka kong Diyos, tunera kang pagdulapan, mabilog kong pangataw, kakauyaket ka, kaladwa ko, pag nasana ka. Kalanging banwa, kalang naning Diyos, makaya pag naking yato. Karing daranok king lugod, karing daranok king tula, umeta ng makisulo, king bienaning Ginoo. Malalain kayo Alakad kapatad, lang. bandading katandaon, matanggap larapan Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan niya saning ginuy, tindaang karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatamo ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming migalang samantalang iyang pangmiya itingain, king kaya kaming pamanyamba, king espiritu at king katutuan, pagdalada kesa ng kaligtasan, itiadon mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka ang iyat timurin, nayo reng puso yun. makayat nanok ng ginuy. Pasalamatan tayo in Diyos aginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulit, pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos ingalangang at lubos mayupaya, kapamlatan ng Kristong Ginumi. King dalise lugod pagmasusyan miya, ing kayang kamatayan. King mabiya kasal pantayanan, papasyag miya, ing pamanyubling mebye. King ganap ng kapanaligan, panayan mi, ing panyatang ng pasibayo, mit mong kaligayan. Ulinita, kambeding sablang koro, ring angel karin banwa. Daralit min kaya kang ligaya lain makiabe, king alang tuknang ng pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mipnuing banwa, ating labwating kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuaning daratang, king lagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal lo igpa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampo mi pabanalan mo sa naratingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Baya mi daon po sa lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pepasalamat sa keka. Piraso na at binyan na karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya, itiing kanahong katawan, amidaon para kay kayungan.
Makanyan mo naman kay ba't nga punan king waning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayo disipulos nga na tanggapan niya iti, ikongan, minumko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya. Ing daya, nimbay talanganggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawanan la rin kasalanan. Daptanite bilang kapigaganakan kanao. Ipasyag tayo po yung misteryo ng kakatang kasalpantayan. I Cristo me ateya, I Cristo me bieya, I Cristo mabieya, at datang ya pa. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, banso mo yu kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ang sanang misulo-sulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari at ding malugod susuyot sasaw king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king kay kaming pisamban, king kay kaming parokya, keti king Banala Cruz. Ganakan mula na ba ning kapatad ning pepainawan at maninayang sublig me, ading sablang meyang wabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbye halanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose king esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristo kaya kaganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang totoo kagom ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Antimong mikakapatat king kasalpantayanan, mausta king Diyos, king panalangin tiro ng Jesus kaya tangan. Ipamiyat yubanwa, misambanyay lagyo mo, datang ke kami, ingkayarian mo, mi pamintuan yung lumo, keti king yatu at king banwa, mi pamintuan yung lumo, ingkakanan mi, king Aldo, Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, king Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, emu ke ipay, saul king tukso, nune ikabus king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapepan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, para't kayo mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening manigayang kapadarigan, king panyatang ng Kristo kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka inkayarian at inkayupayan at inligaya manggamang kingalanganga. O ginuming Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni aming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan ng pangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaan ng Ginoo, manatili sana kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pasyag tapo, mi kakalugod tamo, antibang meto nga pamilya, king kapayapan. Kapayapan po kayo.
Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo'ing kordero ning Diyos, nyo Jesus, sa milalako, king kasalanan aning yato, nuan laring mayaos, king apunan aning kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka, dapat igkas mi nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may gitkin sablang bagi, at pag nasangkuin tanggapan da ka, dapat paulina ning yening pinandit, era ka at tanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana'y paintulot kaplan man, ing mikawani ko keka. Amen. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po. Para king beapi kalumuke kami, pamangan mi aldo babye mungan, tuknangan mi malani, nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po. Paalining aldo at dimlanan bulan, tsup ning angit at kanta daring ayup, salading batwining bengi, tatayid karing maglakbe. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat, Ginoo, salamat. Salamat, king lugod mo at lingap. Salamat, king pakamal mo pamaningat. Salamat po, salamat po. Talakad tampo. Malalangin tamo. Hoy paming malugod, sa upan mo kayang may biye-biye king halimbawa ning lugod.
apag masusyan mi kaniting Eukaristiya, daslanan kesa na king kaganapan ning walugod mong arapan. Itiyadon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ti mo po nga sabi ko nandin na ating kasal bukas kaya ti dabilang metong den kakasal. Kaya rin yung misa, den po ang involved kaya tang liturgy bukas. Magstay tamo po, mag-practice tamo for the mass wedding for tomorrow para masanting niya po itang maggrasya pong manayon niya. Yung kaya tamong kasalan bukas. At bendisyonan dakongan po, bendisyonan tayong kaya tamong kongregasyon. February 25 po ngayon anniversary ng EDSA. Haga nakakuha nitang seminarista ako. 18 years old ko pa po. Bayo Palub Seminaryo. Sakto-sakto pa magsutana. Miras kaya po king EDSA. At aranasan ko po itang pamisan metong na rin Pilipino. Itang malalamdang kapagnasan kayong pamagbayo. Kaya po sana mawala itiking puso tamo. Gagawan tayong holiday in 25 not because alamong klase. Uling manuala ta pa rin po kayong grasya ng demokrasya, king katutuan at malinis sa pamangobyerno na talagang kabaldugan ng EDSA. At sana po iti masantin niyang pagganakakikatangan. I part of EDSA when I was a young seminarian. Until now, the spirit is still in me. Sana kareng anak, edda manaranasan ta. Ikwento yu po karela nung nanindela ng tamo, yung pamagbayo at sana we can keep this also in our homes, in our hearts, in our nation. Bendisyonan da kayo po. Yung Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimurium. Bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyo ni pampaning anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Yung kaya katang misa, midawone. Umetang pagmasusya ng lugod ng Diyos, karing kaya katamong pamilya, lalong-lalo na karing may asawa. Salamat king Diyos. Itamuing kayang balayan, ingkawan na kayang papastulan, pagkatipon tamo pasalan.